Tshiṅwe tshifhinga ra ita ri tshi kulea nungo ra to zwi pfha zwori hai vhutshiloni ndi khou lemelwa, ndi na muṅwe muhwalo une a huna muthu ane anga nthusa u hwala. Ndi yone mihwalo ine muthu ndi a shumisa thabelo nda rabela nda humbela mudzimu uri vha ṋee nungo musi ndi tshi khou diḽana na zwezwo zwine nda khou diḽana nazwo, hune nda nga wana heneyo thuso ṱhukhuṱhukhu ine nda khou i wana support kha vhathu whether nga maipfhi kana otherwise nda zwi ṱanganedza nga mbilu yanga yoṱhe, ngauri maṅwe madandetande na miṅwe mihwalo ine vhathu kana muthu a vha a nayo I need vhaṅwe vhathu i need iwe muṋe uri u shume kha iwe muṋe, iwe muṋe u to ḓi ṱola u vhona uri ndi nga zwi itisa hani u lwe nazwo swika zwi tshi bvelela. Dzi hone dziṅwe thaidzo na maṅwe madandetande ane ngoho ni nga lwa nao na miṅwaha ya vhuya ya swika na mavhili ni sa khou kona u phuletshedza hone ni tshi khou tevhedza zwoṱhe zwine zwa pfhi zwi fanela u itwa, i vha i khaedu yo livhanaho na inwi muṋe ngauri vhutshiloni musi hezwinoni ri tshi khou tshimbila zwithu a zwi tou vha smooth u ya hoya, huṅwe ri ya tsa huṅwe ra gonya fhedzi tsho no takadza ndi tsho uri we are not alone, a ri khou tshimbila ri roṱhe, a ri ngo siwa ri roṱhe, a ri ngo siwa ri comfortless. Ni tshi pfha no homelwa ni amba naye muya mukhethwa a ni thusa a ni ṱhaḓula a ni sumbedza nḓila, ni songo hangwa uri as much as we are walking kha physical world, the world is very much spiritual, this life is very much spiritual. Zwithu zwi thoma kha muya, kha tshimuya zwine ni namba ni noṱhe zwi ya zwa bvelela nga u ralo, zwine inwi na vha ni tshi khou zwi ita zwi vha zwi tshi khou ya nga zwa uri no thoma na dzudzanya zwifhio kha sia ḽa tshimuya. So be very aware of your spiritual environment. Mafhungo a spirit a muya a si joke, a serious nga maanḓa, that is why hu na zwithu zwinzhi zwine vhathu vha zwi shumisa, vhaṅwe vha shumisa opta nḓila dza dzi traditional whatevers, they do that. So inwi arali no themba mudzimu ni songo hangwa uri you were not you are not alone, a ni ngo siwa ni sina mukomfoti, ni naye mukomfoti, you were not left without a comforter, you were given another comforter who is exactly like Jesus. So nga maṅwe maipfhi inwi ni vha ni tshi khou tshimbila na Yesu every day, be aware of that and make use of that, and musi ni tshi pfha no neta talk to him, u ḓo ni awedza, he will surely refresh your soul, u ḓo refresha muya waṋu, ndi uri u ḓo ni netulusa hafho hune na pfha uri ndo neta hone thavha ya tshovhelele i khou mbalela u i gonya. You talk to the spirit, ni amba na muya mukhethwa a ni thuse.